Marie, tapaspasi mai kawenga waka. Faifi, me kauifi whakaosi, kauifi hono lima. Marie, abito ifi, pea whakaofofa whaku mai teunga. Me whakaosia, o e kulupu hono wā i he nau whakahoko ai whasi tūtōni. The Journal of the Phyllis Folk. Koe pui tua whaku e whasi Marie koe ni, koe whau i he tangata ko Peter Graham, me Scotlandi. Koe whanonga ai tangata toa koe na ko Phyllis Folk, kamata me Britania, fōhake ki Pāresi, hange koe na tauongo ki ai. Fōhake i Lucia, pehake i Vienna, siamane i he wolosi koe na tau whanonga ki ai. Pea whaosi hake ki he bullfight i Spain. Koe ngahi ongo ke he kehe i whasi Marie koe na tangata koe ia. Pea toki whaosi pe ki Loni Toni. Grupo hono ni maa ia, kawenga waka, e nau whae whasi Marie koe ia ka The Journal of Phyllis Folk, a Peter Graham. Te tau hoko rewa heni ki he grupo uluaki, aia o kuia e kauifi e whaa. Wai kauifi e whaa, te nau whakahoko e nau whasi whiri. Aia koe himi, whiri pe ki nau tolu, pe te nau tuk whakaosi a grewa ai masi koe whiri pe moia ki nau tolu. Whamaloa te peki mo tolu, mātua, tau mamata kia i he pōni, ai whakafofa teunga e tau whanau. Neongo e fusi mo kia kia haseni ti. Tau whakafofa pe, sio ke teunga e whanau, pa mo pōpō mai, ke tau polo kalama, uhinga ke tau he merino, pea mo teke a tareniti e tau whanau, hange koe au tau mamata kia i he pō koe ni. Kauife nima koe ni, hange koe nau lau, whaitariha koe hao whakamaka kang nau tolu. Raki ua tolu whanima. Whanongo a ku nau whihi katoa pe nau tolu. Te toki alo whakamau i whakarerei. Tak ta whai bene whakamau, ki he himi, ki he maasi, ki he whastutu uni. Koe komiti he tauni, mau nofo pe mau tolu i he hiki, tala rerei o tau polo kalama. Mo whakari ale atu kaki mau tolu, ai tunga malunga kuhau kai tau whanau he tau eni hono ono. Koe haha ki seniti e mau, te tau wahe tatau kotoa pe e kauifi koe ni e walu. Ngahi kolisi e walu, o koe e kauifi grupo e hiva koe ni, i he poni. Koe uata e whakamalo me ke ngahi kau sponsor koe ni unau lava o toko ni mai i he tauni, ke whakahoko ai proklama whakaako koe ni. Koe proklama whakaako whokieni. Aia ki he potungao e ako, mo e ako ngā ue, potungao e polisi. His Majesty's Armed Force, koe soti au, nau kau whakataha mai mung tautolu he tau koe ni, whakawhiawhia au pitoia. Wakaya te whanau ki he tau ngau e whakataha. Whamalo ki he Real Tonga, our Kingdom Airline. Mo e fulanu whakaafofa koe au mou teu ake tau stage i he aha koen. Whamalo ki he Dateline Drencham Shipping, ko hao mai ho mou toko ni. Magic Signs, nau tā ai ngahi pena koe ni ai ngahi ako, te Siontupo, pia mo Peter Crew. Kau mafu ki tau ngahi radio kātoa. Broadcasting FM Walfit Point Nima. Radio and TV Tonga, Tonga Broadcasting Commission. 91.5 FM Radio Tonga and New Zealand. Paula Moimoi Latu, i he live streaming e tau polo kalama, ke hau atu ki e tau kainga me ngahi vai whanua i tahi, wawau hapai, eua, niwa mo niwa. Pefo ki he ope, whamaloge a Paula Moimoi Latu. Si mo te polivati pa mo Queen Salote Memorial Hall. Kaua matoto pa mo New IT ye mearea pa mo light o po ko ni. Whamaloge ko Queen Salote tokon mai ye ngai sea whaufofa tau whahoko e tau polo kalama ye aho ko ni. Mo tol ko toa pe ko nu amanaki ke hau taki mai mo ngahi o wha apongpongi.
Te whakamana tatu pe tau polokalama, te tau toi hen pe a pongpong I he fitu. Toi hen pe a pongpong I he fitu, pa te tau tok whakaosi ki he whalai te. Koe na ulawa ne nai koe ongo tangata koe ni te mau tok whakataki matolu I he tokonaki a tokonaki te mau koe huinga e na ngā ue koe nu whai te na wahe mai ai na ngā ue koe nu whai mai na ripoti ki he kau iwi taktaha na ngahi lelei I he pōni pia moe ngahi mea ke whakalelei e tokoni au pito ke ngā ue whakalakalaka o e quality o e musika. O te me whamalo ki he whare tohi o motu anga o wha I he tungi colonnade Friendly Islands Bookshop whare tohi o motu anga o wha I he tungi colonnade okay Marfatu poni mani uha tu ahe tamini ke mapo beni ke he grupo wa ki kai na no ko musika ko tope mo fe mau e la ke mau ia me fare tohi o mo do nga ofa pe fogi mo famalo ki he sia como ui a nga finance ka ta ko ni ne tokoni ke ka fai ako e na ngahi no modol ko tope ka u fai ako e no la vaia e sia como ui a nga finance famalo ke modol mo tokoni mai malo ne mau be kau I fika raki ba mo ho mai fika raki I he grupo raki kada ki tau ko polisi ko sotia ko ni tokon mai ki tau ngawe fa hu mai ba ka wifi fika raki ya
Kau e hoko ni te unga hina. Piva hina. Tapa bulu, no o bulu. Whanau he pini. Kau iwi whika uraki eni. I he kulupu uluaki. Te nau whakahoko e nau whasifiri, koe whasi, koe himi, pia moe maasi. Koe nau himi, te nau whakahoko ma tautolu i he pōni, koe praise my soul. Praise my soul. Fotutu i he tangata ko John Giles. Praise my soul, John Giles. Koe nau himi ia. Pete nau tok whakaose aki e nau masi. Whawhawha pito nau te unga piriti e a biwa, lan pulu a piriti, ka hinihina. Nau kofni ma hinihina ko tope hoki. Ngai bego e nau kore atane nai. Saya wito pe tau paspasi, i he kimua i he kamata e fasi, pia moe toki osi ai fasi. Loro tonga lere koe ai fasi, fie mau pe ke tau whakalongolongo, ke tau mau kakato ai maari e o ngahi musika te nau whakahoko mai. Kahiri foki ai kulupu ifi e whaa koe ni kasi uruaki e nau taki ua ai koe nau himi pia moe masi e tok whakaosi lewa e he tau malui whanua e ne awhio pia moe ifi e kau polisi e na foi combine item me taha o nau tau te tau whakaosi i he pōni. Ilolahia tu ke ngahi media. Kau media tu whakia tu ki o tau ka inga i wawau, hapai, o niwa, pe ke whangafonua, pe pe foki he ope. Lawa pe ke tau si o whakataha pe i ahoni ke tau kātoanga. Ko i o whamaloa ke ngahi media kātoa pe, Broadcom, Broadcasting, FM 50.5. Pas-pasi mai. Mari. Koe maalahi atu. Whaifi. Afa mausia. Moe kau wifi. Fika uruaki koe ni i he kulupu uluaki. Te nau whakahoko atu e nau himi. Koe brace my soul. Fotutu e he tangata ko John Giles. Pate nau tok whakaose aki e nau masi.
whamausia, whaiwhi. Hiwhi maari e goe moe nau himi, raise my soul. Maari e, whawhofa moe. Tenau, whaosia grewa e nau masi, o e Florentina, March, whau i he tangata ko J. Fuwick. O tutu e tangata ko Roger Pasotti. Florentina March. Maari e mon. Ai ho mou whakamaka ke pau. Ho mou tolu mou whai tau whakamaka i he tau koe ni. Ngā hiwhi maari e moni. Whari ari i he tare ni te tau whanau. Au tui pe komiti koe ki whonga koe ni tau mauai ai whie maari e. Moe whakalaka laka lahi ki e tau whanau.
Florentina match hengo ko fas masi ula kawi ko ya grupo uruaki kawi fa na we fini na fai fi afamasia masi Florentina match fa we tangata ko J for week for Dodo e Roger Pasotti Mariemo ang ni Mariemo na te nga whakaapua. Malo whaiwi, grupo whika o Luaki ia, kau whika o Luaki ia i grupo Luaki. Koe angai hono whai o e himi, pia moe maasi, ke heia me whasi a kau tamagoa ne nai. Pamalolai atu. Tau te teo atu ke he kauifi whika ua, wha be foke kauifi koe ni i he grupo Uluaki. Maari e mone e boni. Wata be whamalo ki he tau kau whakalangilang e boni. Pe whikau, ma vai whanokalafi. Pegi a Holando na wai. Pea mo makasini helu. Whafufonga e mai. Kau tangata na nau mate aki mai ngā ue o e iwi. Kau maa hiwa. Toki pasi mai ki he. Wangi kau whaifi. Fōu koe ni. Ka koe ngā ue lahi na e whako mai kau tangata koe ni. Wata be whamalo ki he potonga o Iako, pe ki he potonga polisi, pe ki he te taumalu i whanua e nea whio. Whotutu e program whafofa koe ni, he tau koe ni hange koe o mou mamata ki ai. Kau sponsor Ilolahia e tau whiauhi, e tau festival o Kataki. Pe whamalo ki he Real Tonga, o Kingdom Airline, Tata Line, Tate Line Shipping, Magic Signs, Broadcom Broadcasting, FM 1.5, Radio and TV Tonga, Tonga Broadcasting Commission, 91.5 FM, Radio Tonga New Zealand, Paula Moimoi Latu, Pega Simote Poliwati, ma mo holo Fomanatu Kun Salote, Kaua Matoto pe mo New IT, Polis Kun Salote, Mutokoni mai whakole tau proklama i ahon. Peke wharetohi o tumotoa ngā wha, ngahi nau whakamusika ko tō beo mo whia mau. Mau ia i wharetohi o tumotoa ngā wha i he tungi colonnade. Pe mo whakamalo atu ke sia ko mo i aonga finance. Mo tokoni e no a kau whai ako. Sia ko mo i aonga finance. Pehe ke mou tolu koni te mou tokoni maa pongpongi. Ngai kau taha kotoan te mou tokoni maa pongpongi na ea o te peki tohi whakatangi ai komiti Spare Parts Zone, Alfred Curry and Sons, TCC sione vei koso. Pea mo TCC, Pacific Team pa mo Hardware, John Ball, MBF Bank, BSP Bank, ANZ Bank, TVB Bank, Digicel, Tanoa, International Tate Hotel. Ngai kau taha koe na uia tu ko tui pe ea umai mo tongo ni abongpongi pe koe whalai te. Pea mo hatoi kau taha pe mo ofa mai ke ki komiti vai koe ni. I tarifie maari e beha mo tokoni ki se niti abongpongi pe koe whalai te. Ka wifi fika ua eni i he grupo Uluaki. Hange koe o mo mea mai ki ai. Ka wifi fika ua. Nau da slolo hina katoa. Ko te hina whahenga.
ko te maroon ni whaahinga. No o maroon katoa, tangata mo whiwhini, tapangenga ani mai ko te. Koe koha he kesi, ka lere whapei mo a e tuonga whama o ia o ko te lan maroon. Ko tui be ko mo mea e mo tolo e pia koe dami. Te ai whahako mai na o whaifi, ko rame e be whaifi e pia ko koe ni, ka tarisi angela ko whaifi fo o he boni. Pasawang e kuonga le leet ka mo tolo mo mea mai e ngarope. Le te o i tongani, le te o whenga ake Nusila, Hawaii, Amerika. Pe hoki ke ngai whenua ko ia i Europe i mamani. O whatu ki Siapani. Pe ki he kalap ko ia Lose ki Britannia. Mo tolo ko i Francais. O whatu ki Siamani, Luxembourg. Mo whetu dak mai, mo whenua mai walwes ko ni mai. Me ka wifi hono ua. Mari. Faifi Paula Moala. Paula Moala. Oi kulupu uluaki. Wana uteu nga whakafofa. When I was uluaki ko himi, iloa when I need tea. Whaue tangata ko Robert Laurie for to do a David Woodcock. I need tea.
Paula moala ia pe mo himi ai ka wifi ho noua ko ni o e grupo fika o laki kala mari e mo ne himi ko ia I need tea himi loa ko ia kata ke whakauri o e sātolo ko ni a koristai lulu kata ku whiama ko ki he ki pā ki ngi mahalo ki kata ke ki ngau e beka e mawahe mai me arere mo ngahi me arere ko ni keke pela ta walu ua walu hiva Chaini menima no afitu ela taha hiva ua tolu fitu si taha hiva tolu no ahiva kata ke umealele ko ki ngau e beka hau umealele ko alu te ki he masi anda the double eater Paula moala. Ifi maari e ia. Paifi, Paula moala, mai kau ifi, fikaua o e kulupo fikaua ki. Malo Paula.
ange he mari to e whakawhawha mo te unga maro mana tu I koe whakamaka kuia mo tolu ia ai e koe kaha ua tolu wha ngā hifi mari e koe ni tau whanongo kia e pōni maro Paula kata ke kā lanu pulu koe si tahiwa tolu no ahiwa si tahiwa tolu no ahiwa kata ke owe ange ho kā lanu pulu koe ia kai alo e kautama koe ni malo mari e mone poni o te befa malo ki ngai matua hange koe ko totou he aki atu pa malo lahi ka ngotolu I he teu ngai whanau en whakafofa kau maa e poupou mai ki he tau polokalama ngai taimi koe nai whakahoko e ngahi ako I whi tau tui koe osi koe e pōni ko fie maari e mo oni tu ngā maalunga ua ua e tau ngahi kau I whi I he pōko ni ki whamalo ia pe tau ngahi kautaha tau ngahi retio katoa mitia katoa ngahi kautaha koe ni uasa te nau ngahi pena ngahi teu whakafofa koe ni whamalo lahi ate ki komitini I he teu whakafofa koe ia ku whakahoko ke kam tau festivalo I he wafe taha fitu toi pe tau ka wifi e ua toi pe ka wifi e ua pe e whahoko rewa e he potunga au e kataki e he kau tau malu I whanua e ne awhio whataha pe mo ka wifi e kau polisi e nau whai item whakaosi ke tau tātuku ake he pōni Kawifi hana tolu Kote kulokula tupenuhina Tawala tapakula Whawhawhai nau alaki olunga Hinihina mai be tohi ril tonga kulokula me mui hanau tua Te arifu mai mama Kulokula he whadami Whawhawhai bito Te kulokula foku pa mo te puiko e mua I Funga Stacy Kulokula nga tapaki bea hinihina Alato Te olah tahai ni kai la he boni Katolu I he kulupulu aki Kawifi katolu eni I he kulupulu aki Whaifi kolope aua Aula pei kolope aua Se nau kamatake nau himi We meet all the traffic Meet all the traffic Whauia tangata ko Leonard Valentine We himi we meet all the traffic Aula pei kolope aua Whaifi Pea mo e kawifi fikatolu I he kulupu uluaki
all the traffic. Mi Marie, we meet all the traffic. Leonard, Valentine. Ifi fika toluia, aula pei, kolope aua. Now te watu ke now fast mass, ko blaze away. Fa ue tangata ko a horseman, blaze away. Paula pei kolope aua, o ifi maari eia. Kulupu hono tolu, tau paspasi i atu. Malo aula pei kolope aua, tamo tau ifi hono tolu. Tamo nau fast mas maari e koia koe blaze away. Malo. Toi pe kau Vilaha i he grupu ulu aki ko la mai ngai e pe ko ia e fa ku nau o mai ko fili nau himi mo nau masi e pori ka pong pong e mafuri foki
on the Tolga Fasutunika takes place the journey of Phileas Fogg. The however, Kaufinima go and deny or feeling that don't know him in a massy, Gabong, from our big Free Island bookshop, Beboki, Sia Moya on finance. But for the Poinima, may he cut on if Palasa, and I go eat Tongatapu, a horror from that Salote, Nuku'alofa, who had I made in Nuku'alofa. Pamarato apongipongi, tauto iheni be ihe fitu apongipongi. Kapau umari e mo whakafofa, ai poni wano apongpongi, pia moe whala i te. Koe o ate whamalo ke ngai matua, kau tau whanau, whamalo lahi ke kau whaifi, kau pure a ko foki, i he popo mai ki he tau whanau, ki whai e tau polo kalama, festival o e tau koe ni. Kei fie, kai fie tōko ai be whakamalo lahi ki he potunga o e ako, Ministry of Education and Training, pe ke potunga o e polisi, pe ke His Majesty Armed Force, pe koe potunga o e sotia, tau ngau whakataha i he pōko e ni. Peki Real Tonga Airlines, our Kingdom Airlines. Real Tonga, our Kingdom Airlines. Te te whakawhawha koe tau mamata ki ai I he pōko I ni. Dateline Drentham Shipping. Magic Sign. Broadcom Broadcasting, FM Malfit.5. Radio and TV Tonga. Tonga Broadcasting Commission. 91.5 FM, Radio Tonga, New Zealand. Paula Moimoi Latu, we're live streaming. E tau polo kalama, ke au atu ki he ope. Simo te pōri wāti, pa mo Queen Salote Memorial Hall. Kaua matoto, pa mo New IT, I he sound system whakawhawha koe ni, pa mo tau lights, I he pō koe ni. Kau mai koris Queen Salote, nau toko ni mai, ke ngai sea I he pō koe ni. Kau Ilolahia tu kag modol ko do ko ya. Kau Ilolahia tu ki he Friendly Island Bookshop. Whaletohi o tumotuanga ofa. Ani I he tungi colonnade. Whare tohi o tumotuanga ofa, Friendly Islands Bookshop. I he tokoni mai, ki he pōni. Ngahi nau whakamusika ko toa be, e mauia mi he whare tohi o tumotuanga ofa. I he tungi colonnade. Whamalo atu ki he sia ko mui aonga finance. Sia ko mo I aonga finance, tak mo tolu ko toa pe, kau sponsor, o ka manaki ke a umai ho mo ofa a pongpongi pia mo whalai te. Kau I whaseni I kātang koe haponi, te wahina na opulu, wātākola mo niin. Kone nai, ke kau wātākola tutukuia. Koe merea lahi tahai ni kuwhituka ki olonga na o tawha koe timbani. E koe unafa kehe nonga whituka ke bepe ke xylophone. Koe whaiwhieni. Te tupe ka VIlai ki nea whapa. Eloni niu, whaiwhi, pia moe, kauiwhi whikawha, kauiwhi rao sieni I he kulupu uluaki. Tēnā uluaki whai atu, ai himi, koe I'll walk with God. Pia tēnā tok whakao siaki e nau maas.
Malo, malolai, whaiwhi, pia moe. Ifi maari e koe i he himi, I'll walk with God. Te nau whakausi aki a e nau maasi, ko sentua. Whau e tangata ko DM Broad Pen. Sentua ko e whasi maasi Ilolahia. Kahiri foki a ifi whakausi koe ni, ifi whika whae ni i he kurupuru aki, e whakausi rewa e he combined pen, math pen, ai so ti apia mo polisi. Whamalo ati ka mo tolu ko dobe, whakamana atu a pongi-pongi, tau taimi tatau pe koe fitu. Tau lawa mai a bongbong pe a me whalaite, ke tok whakakato ki ai e tau festivalo katoanga musika.
Paspasi mai. Elone niu. Me ka wifi whakaosia. Fika wha i grupu luaki. Pea mo nau masi iloa koe ko sentua. Maari. Pea toi whakaofofa whaka mo teunga mo nau haa mai. Te tau whakaosi aki, whakamanatu atu, ai ke tonu ho whakamaka, ko tau pena ki api o tohi tohi ho, ko mautolu mo whai tau whakamau. Toi hau pe mo peni mo pe pa auhu. Te tau whakaosi aki i he poni, ai whasi ilo au e Trumpet Wild. E whakahoko atuia e he ongo kauifi koe ni ai His Majesty's Armed Force po ifi ai sotia whakataha pia moe hifi ai potonga e polisi whakawhiawhia au pito e tau ngāwe whakataha i he tau koe ni pa te tau hoko atu ai tau sio ke ngāwe lelei koe ni uwhai e he ongo potonga we koe tau mua whoki e tau polo kalama ke tau tokoni e tau whāna wako i hono teke honau tare ni ti. Pea ko tuipe ko Howard Taylor e lava atu o contact ai item koni ai kau tangata koe ni. Whamalo lahi atu. Whamalo ma kehe benia kehe kau pure ako. Moe kau whaiwhi, moe tau whanau i whi. Tōnga maalunga mo neni ngu tau wau kehe pōni. Hange bōgau tau mea ki ai, mo whanong ki ai. I he contest piece na tau whanong ki ai, i he ngahi iwi o kalasi ua, grupu ua. Pepefo ke ngahi himi. No ngahi masi maari e konu tau whanong ki ai. Ko tui koe whotutu whōkone e komiti i he pō koe ni. Koe matunga bea ke teke ai kualati, pia koe lelei taha koe ni e tau tokoni e tau whanau. I he mala e o e musika. Mafu? Ngeo tau mea kia i he pōkoe ni mea whakafofa mo matamata lelei koe tau ngāo e whakataha potu ngāo e ako, whanau ako, kau whaiwhi ngahi korisi kau maa e ongo iwi lalahi koe ni ho tau whonua iwi e tau malu whonua e ne a whio pea pehe ke iwi e potu ngāo e polisi nau tōren te nau whakaosi Daka tau ki pas ka Howard Taylor. Tene contact pe tene tā a iwi koe ni whakaosi i he pōni koe ni a e ongo poto ngā we. Paspasi mai Nespen ka polisi pe mo sotia pe mo Howard Taylor. Fasi logo Trumpet Wild. Ko Howard Taylor foki. Na tango ko ia nela mo Louis McDonnell. O fai ko ia no wakai ia nga heba ang mga malo hinga nga hifi ko ina to go si. Ko ni ko olunga fonga Stacy. Tuve tengo ko e kau tamro i ane afio tengo sotia tasi se uri flani blue abot nga polisi
e maapo be matanga heni utu be mo ki uha ko e toa tu be ka tama ko ne ti olunga ka tama tu te ka wifi Trumpet Wild Mesbain Kadamalo Funua Pemaka polisi Hanya ngede hanya fasitaha Kitu behawa Taylor Forget you tau Konetiro Kau tu pas-pas memang ngahawat kau wis katakaha i poni ife kau polisi pe mo ife sotia lolo tonga pe ene mari ko tau fe unga ia ko kore ke to e fenga mari ko ni te haki foi to nga hena ke the trumpet wild Fas Maria ko na naufay. Kadak tinauto e wato ai mo I will follow him. Ko fas Ilolahia. Tau Ilolahia to ai. Tinau frausi aki. I will follow him. Howard Taylor. Malo, yeah. Up to you, Howard.
pasi mai hawa tela ka moe tau mes peni whatata e sotia pe moe polisi. Ki pas whakaos mai mala nau tō. Thank you Howard. Malo au pito. Mugi me ko pe ke tau whakaos ake tau whaswhaponua. O tangata. Lo tonga pe koe e tau maari e koe I olunga koe tau whiunga ia. Ko fie puke a e whainga maari e koe ni ke watua e whakamalo I he whakaosinga I tau kātoanga koe I he pōni. Festival o musika e ka wif palasa ngahi whikolisi o Tongatapu I tau koe ni. Whamalo lahi atu ke kau whalangilangi holaki makasini helu. Papehe ki a Holandu ina wai. Ka mo whaif kau ma wai whanau kalafi. Yo mou angalele ka mou mea mai, whakalangilangi ai pō koe ni aki e tau mamata ki he tareni ki e tau whanau. Whamalolahi ki he ongo musika, Hawa Taylor pe Maurice McTennell. I he whai hona whatongia, hona whaweni a ripoti, ke whakalakalaka ki ai musika I ngahi korisi. Whamalolahi atu ke kaupure ako. Pe foki ki he kau whai fi, pia mo e tau whanau I fi. Whamalolahi foki he kau sponsor I he pō koe ni. Ka toa peki mō tōlu koe ni, no whaalawe atu ki o mō ngahi hingoa, mo ki mō tōlu koe ni, e toko ni mai a pong pia mo e whalai te. Whamalo ma kehen ke tau ngahi mātua, pia mo e kau tau whanau, mo ki mō tōlu ko toa peki mō lawa mai he pō koe ni. Ko pongpongi te tau toi hoko atu pe I heni I he taimi tatau, mo polo kalama tatau pa te tau toku whakaosi ki he whalai te. Ko tala monu atu aki mo tolu ofa ke tau mau katoa, ha e fiafi fia I he aho koe ni, pia ke mau ai ai tau mua ai komiti ke tau merino, pia mo whakalaraka ai musika I o tau whonua. Koe ko kore heni ki he pure ako o e TTI, tok tau ngā te akata, kene whakaosi e tau kātoanga I e pōni. Malo. Alo, e tau whaos, ake keresi. Te koe keresa e ko sisu kalaisi, mo e ofa atua ko tamai, mo e whewhi alau maria maani o ni, no fo ia e teki mautoro ko toa pe o oa nā hiri, kai whaipe o tai ngata, amen. Alo. Lavaia e Paula ki o katoanga if plaza nga hea ko a Tongatapu ki he wanoa tawhituia. Ko e kawenga o e tauni, ko e musika a e taurea maheni ki he merino. Whakako e horo whamanatu kun Salote Nuku'alofa. Ka wifi ko ia ane nai, ngene ulawe ki aine ka ki o atua hengo e ka wifi ka tau ataine ngā ue ko ia a Howard Taylor be Maurice McTennell. Kini hanga o fotutu mai na ripoti ke palaka ko ai vi vai anga o nga hi fitataha. Ai ne kamata ne nai ko korisi apo o mo na fai fi go sone hapa. Hoko e korisi ai lulu
kena whaifi ko mga neswi, Takuilau, kena whaifi ko Paula Loresio, Tupo High School, ko Sefe Silutui, pea peho ki apek marunga sa Antelu, kena whaifi ko Kawenga Waka. Ai ko grupu Y, ko poni na te nau tespis, the channel of Fiddly's Fog, peko grupu Uluaki, Fili na dolo na himi, pama na masi, kamataya fiko ai Kriskun Salote, afa mausia fa hiwa, hoko hake apek marunga Tonga, Paula Moala, FIF, hoko hake ki Kristonga, agape kolopea ua, pea whaos aki Krisko tupo mena FIF ko eren niu. Toki whailewa whatataha peko mass band, ka politiko ia Tonga, pea Royal Corps of Musicians, peko ka wifiko ia, ai kautamalo ia ne afio. Now whaever I masi trumpet while, peko whaiko ia, I will follow him, he me. Whamalo, peko whatake poni, VIlai Ilolahia, ko e 5 in tatake Latu, bene te whaasi 5 te tāua te atata, ko e pureako o TTI, Tonga Tertiary Institute. Pea kaungau ko e poni, ni maungai whatatoki pea mo Paula Moimoi, I he live stream ko ia o e poni, ko e whaipatungia ko ia ma e walwhitu poni ni ma e whema, pisa te tana tohi. Me horo whamanat kut Salote, ulaka mata, ma te tau te hoko te tau pea pongpongi, pea pea poki ke whalai te te roloang e konsa slowaka. Mo mea.